Evo krećemo na put i prije puta natočim gorivo, osvježim se i skupljam bodove u INA Loyalty aplikaciji. Probaj ti, jednostavno. Ne znam jeste znali, ali na INA-nim benzinskim pumpama imate po novome Loyalty aplikaciju u kojoj ako je skinete i registrirate se možete dobiti besplatnu kavu, a kasnije skupljate bodove i možete mijenjati za nagrade. Evo ljudi, zaista sam dobio kavu. Dok se benzin tanka, jedan po jedan zdravi smuti da se malo oporavim od puta. Evo ih, omiljeni, svježi, stježeni, crveni, žuti, zeleni. A INA ima i svoj Loyalty program, fino papate, skupljate bodove. Molim kolega, evo. Sad ću vam reći kako dobijete džabe kavu. Skini aplikaciju Dine, uđeš unutra. Where's my coffee? Evo, natočila sam gorivo i odlučila sam se počastiti jednim hot dogom. INA Loyalty aplikacija je skinuta, čak sam skupila već i neke bodove naravno. 152, kategorija Blue. Kako rastem, tako ću imati razne pogodnosti, to mi se veseli. Pjesma za suprugu. Dobra si mi moja ti, ali ne ko INA Loyalty. Ona mi nudi stvarno čuda mnoga, od svježih sendviča do kave i hot doga. I još je jedna činjenica neosporiva, da daje trajne popuste na goriva. I još na benzinskoj, u posjetu kratkom, pospikam si s frendićem, Horvatom Zlatkom. Skini aplikaciju INA Loyalty, moja ti.